14ª stagione. Gesù è messo in Deuseborgo. Agoramus te Christe, et benedicimus tibi. Via per sanctam crucem tuam, redemissimorum. Toma, que in celum. Il mio Signor già è morto, sicché non sia risorto, non partirò Santa Maria, Miserere nostris Domini. Benedictus Dominus Israel, fiat fecit redemptionem brevis et executor nostra in nobis, in nomo David,
C'était le même chant, vous avez vu les trois couplets, voilà, trois façons de les interpréter différentes. Les deux premiers, c'est pour la messe de tous les jours. Peut-être
brisare, fondano sembrare, sit los Deo Patri, sumo Christos Decos, Spirito Sancto, Spiritus Amen. Bravo, oh, très belle. Santum ergo sacramento Santum ergo sacramento et antigum logamentum et antigum logamentum novo generare